На этом доме по улице Нижней Госпитальной, 37 в Акмесджите планируют установить мемориальную доску выдающемуся ученому-тюркологу, поэту Бекиру Чобанзаде. Это инициатива крымских общественников. Здесь Чобанзаде жил в 1920-25 годах, вернувшись после учебы в Венгрии. Бу сенелерде о Крымцик азысы оларақ сайланған еді. Крым университетінде демек профессор оларақ çalışқан еді. Атта bu университетнің ректорлығына оның намзеті көстерілген еді. Бұндан ғайрыда мешур Крым татар Тотайкой педтехникумда çalıştı, Darul Muallimat'ta çalıştı, Narkopros'ta Tatar bölüğünün başı oldu. Yani pek böyle hareketli, böyle pek mühim faaliyetleri geçti Akmejit şehrinde. İşte şu yıllarda onun yaşayan evi Akmejit'te, şimdi biz turgan Нижний Госпитальный sokağı еді. Мұны артымызда olған ev. Bu артымызда olған evінің şu demek Koşe'deki ev bir tarafı demek Nижний Госпитальныйға baxa, ikinci taraf o bugünkü adı Холмистый переулок, o vakit Minaretный aralığı adı еді. В этом доме Бекир Чобанзаде жил с родителями и сестрой Зулейхой. Гостями были многие известные в те времена крымские татары. Инициативники собрали этому и документальные подтверждения. Ve bunu elbette ki her şey tekmil olması için biz devlet arşivine müracaat edip devlet arşivinden ait vesika aldık. Yani Bekir Çobanzade ille şu Nижний Госпитальный 37 evde yaşağanı. Ve son şehir BTI idaresine de müracaat ettik. Yani Nижний Госпитальный sokağının adı değişmedi. Evlerin rakamları da değişmedi. Yani tam biz bu şeylerini bilgen son bu teşebbüsünü başladık. Ve işini tezleştirmek için biz bütün masraflarını özümüz boynumuzga alamız dep yazdık. Yani bu işte iştirak etmege istegenler ve ise koşmaga istegenlerge biz müracaat etemiz, bizge koşulsunlar. Активисты подготовили обращение в администрацию города. Согласие нужно получить и у всех жителей дома. Мемориальную доску планируют открыть в мае к 130-летию Чобанзаде.